Fil-pubbliku Simon Busuttil qed jipprova jagħti l-impressjoni li l-proġett tal-Università Amerikana huwa karatterizzat minn nuqqas ta' trasparenza. U anki ta' natura etika u nuqqas ta' trasparenza illi bihom qiegħda ssir dan id-deal ħadma oħra fil-magħluq. Iżda fir-realtà kien Simon Busuttil innifsu li ma rridx jisma' dettalji dwar dan il-proġett. Waqt intervista fuq l-istazzjon tal-Partit Nazzjonalista stess, ir-rappreżentant tal-investituri Taher Muqbel fisser kif qabel ma fil-fatt tħabbar il-proġett pubblikament, l-investituri talbu li jiltaqgħu mal-kap tal-Oppożizzjoni. L-investituri xtaqgħu jispjegaw lil Simon Busuttil x'tip ta' investiment għandhom f'moħħhom għal pajjiżna, iżda Simon Busuttil iddeċida li jħassar il-laqgħa u nfurmhom li mhux se jiltaqa' magħhom 5 minuti biss qabel. I went at 10:30 in the morning to the National Party head office. Okay? I went with somebody else from our company as well. Okay? Personally. Okay? The meeting was with the leader. 10:25, 5 minutes before. The leader cancelled. Muqbel qal il-mod kif Simon Busuttil irrifjuta li jiltaqa' mal-investituri jista' jiġi konfermat minn korrispondenza li għandu f'idejh. Okay, these are facts. I have emails from them and phone calls and the whole thing. I have all the communication and emails with them as well. Minkejja li Simon Busuttil irrifjuta li jiltaqa' magħhom, l-investituri eventwalment spjegaw id-dettalji tal-proġett lil kelliema nazzjonalisti għall-edukazzjoni u l-ekonomija. I personally went to meet the Nationalist Party before we signed the agreement. You can verify this with them. Okay? To explain to them what is the agreement. Din id-dikjarazzjoni tal-investitur tikkonferma li mhuwiex minnu li jeżisti l-ħabi fuq dan il-proġett, kif qed jipprova jimplika l-Partit Nazzjonalista minkejja li kien jaf bid-dettalji qabel ma tħabbar l-investiment pubblikament. Taher Muqbel qal li l-investituri ħassew li kellhom jiltaqgħu mal-Oppożizzjoni għaliex l-interess tagħhom huwa li l-proġett ikun wieħed nazzjonali lil hinn mill-politika partiġjana. We don't want to go into local politics. It's unethical for us to go into local politics. We don't want to interfere in the local politics of Malta.